Gerald Chan Lagman Hinete, Amanok Nangan, Pulong Masleg, Buagua, Pampanga, at Regine Andrea Pereras Bognot, Amanok Nangan, Bulaon, City of San Fernando, Pampanga. Makatakdang kasal, kin June 28, 2026, ang maganap, King Arzo Bispado de Pampanga, San Jose City of San Fernando, Pampanga. J.C. Renz Tapnyo Bargamento, Amanok Nangan, Bulaon Resettlement, City of San Fernando, Pampanga, at Cristel Lugtu Dumlao, Amanok Nangan, Sindalan, City of San Fernando, Pampanga. Makatakdang kasal, kin June 21, 2026, ang maganap, kin Parish of the Lord's Ascension, Lourdes Heights Subdivision, City of San Fernando, Pampanga. Nung di naman po kay katamo, ingatimbalong nanumambagi, amalyaring maging sumbagal, king kasal daring mesang bitla, sukatang ipabalo, king kura paroko, o king opisina ning parokya. Kapanyausan para karing diakono, umemi ordinan anting presbitero. Yabetala ka rin panalangin tamo, din kapatid tamong diakono, a umemi ordinan anting presbitero. Reverendo Kevin Adriano Simbulan, June 15, 2026, Lunes, 9 a.m., Parish of the Lord's Resurrection, Madapdap Resettlement Center, Mabalacat City, Pampanga. Reverendo John Paul Tolentino Toting, June 19, 2026, Biyernes, 9 a.m., San Nicolas de Tolentino Parish, Santa Cruz, Poblacion, Macabebe, Pampanga. Reverendo Alan Paul Lanyo Mariano, June 23, 2026, Martes, 9 a.m., Most Holy Name of Jesus Parish, San Roque, Bitas, Arayat, Pampanga. Reverendo Harold Coronel de Guzman, June 26, 2026, Biyernes, 9 a.m., Our Lady of Fatima Parish, Hensonville Subdivision, Angeles City, Pampanga. Nung ninuman po kay katamo, ngatimbalong na numambagi, ang malyaring maging sumbagal king ordenasyon daring mesang bitla, sukat tamong ipabalo, king kura paroko, o king opisina ning parokya. Si Claude tamo po para king panalangin din bansa, para king kalinawan isip, pamagbalik loob, at pamagbayo. Malugod ay pa, Diyos ning katutuan at hustisya. Tinubod me imbugtong mong anak, Yeso Kristo, at king kapamilatan ning kayang pamaylasa, kamatayan at pamanyubling mebye, pepahayag na ingkekang pakalulo, at sinut na kami keka at kingyato. Lalapit kami keka, magdulap, katuliran at pamagbayok ingke kaming labuad. Imbansami, makatalakadyak ing meto nga masakit, pikuros dalan. Akakit mi ing mipinpin ing katutuan. Mayayantala ing hustisya, at impamisagsagan, painane impusot kaladwa, ningke kaming lipunan. Ipanalangin milaretang mipagkatiwalan mamuntukan. Ausan mo lang mibalik yung banal o obligasyon ning karelang pamanungkulan. Sumuyo lasanang mitmong katapatan, katuliran, at pamagmalasakit. Pagkalaman mo lang kabyasnan magobra, kambening masusing, pamanintindi, sikanan, ban makapagpursigi, king dangalan. At kapakumbaban, ban emanintun pamanablas,
nune katuliran. Ali pansariling ambisyon, nune ing ikakayap ding sabla. Patawaran mo kami, kim pamipikit mi karing matami, king nanumang usto at matulid. Kim pamananggap mi karing kasangkanan, king lugal na ning kapakibatan karing dapat mi, at kim pepaborean mi impangawala ning kapanayan, at pamisan metong, painaking ke kaming kapanayan, para karing ke kaming memalan. Akwan mi indakal abesis, menahimik kami, arapan ning eustong kararaptanan, ulim pinilimi ing mayan, at alang kasakit-sakit kaya kami, kaya sa aking konsensyami, intakot kaya sa aking katapangan, ing kayalan malasakit kaya kaking responsibilidad. O banal Espiritu, ibayo mo la ring puso mi, at aslagan mo la ring kaisipan mi. Dalam kami iba't king kayalan, pakialam papunta king pamagmalasakit, iba't king katahimikan, papunta king mitmong tatapatan adapat. Iba't king pamisagsagan, papunta king pamisan metong, at iba't king kasiranlub, papunta king kapanayan. Ituro mo kaming talakad magluwalo, para king katutuan, mitmong kalinawan, pagpursigyan ng hustisya, kambiyan ning pakalulo, at maging kasangkapan ng kapayapan at pamikasundo. Ipasyagmeng ke kang sala, king ke kaming bansa. Pakayapan mo ing mga sira, uluan mo ing mga sugat, at italakad me ing metong abalayan, ae maglibe king katutuan, para mo king kasngawan, at misusuko king kayapan, paulining takot. Manano na sana iti, maging banal neng panuan, ning pamagbalik klub, kapanisyan at kapaglarinan, at pamagbayo para king katamong bansa, ban kanita maging tunay kaming bansang mabibye, king kasalpantayanan, kapanayan at lugod. Lalamning pamaningat mo, anting igpami. Iti adwan mi, king kapamilitan ning ginuming Esokristong anak mo, at mabibye ampon mag-ari kambe mo. King kametungan ning banal Espiritu, Diyos, manggamangking alanganga. Amen. Birhen de los Remedios, Induring Kapaldanan, San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod, San Miguel Arcangel. Lagyuning igpaam po ning anak po ning banal Espiritu. Amen. Kaniting banalamisa yabeta laking panalangin tamo, ing kapasalamatan ng balayan ng Maya Papastol, at ing kapasalamatan daring Media Ministry, Peter Pan Funeral Parlor and Chapel, Jen's Chocolate Store, Nelson Drug Store, Sweet Avenue Food Services, Dali Kanda, Cherry Gamboa, Lourdes Escoto, Enrico Morales, Analisa at Edsel Villapando, Trinidad Mercado Regala, Agnes Regala, Eduardo at Frida Gomez, Normita Galang, Mr. and Mrs. Angel Cunan, Orlando at Connie Pagku, Caril De Leon, Mr. and Mrs. Harry Escoto, Gloria Matic, Canberra Rencarelang Pamilya, para king makapasubaling kayaduanan dari Alicia Samia, Eduardo at Regina Gomez, PJ at Fatima Gomez, Rosie Gopez, Mr. and Mrs. Aldrin Cunan, John and Angel Cabrera,
Mr. and Mrs. Anthony Cunanan, Canberra rin karelang pamilya. Para king Aldorang Kebaitan di Adelaida Sarmiento at Ulysses Manipon. King Malagwang Kapaldanan dari Renato Pagku at Ernest Reyes. Para king Alanggang Kapainawan di Sablang Kaladwa, lalong-lalo na ri Among Bong Gopez, Among Mar Miranda, Among Fer David, Ernesto, Leonila, Cesario, Marina, at king death anniversary dari Melquiades de Guzman, Leonor Guevara, Alberto de Leon, Rebelino Polintan, Catalina Francisco, Apolonia Guevara, Mark Christian, Gregorio Jr., Fernando, Loretta, Francisco, Alvin, Melquiades, Jose, Jaime, Gregorio, Victoria, Romeo, Ernesto, Julia, Cherry, Pedro, Incong Jr., Dalmacio, Melencio, Mariana, Florentino, Angelo, Benjamin, Fernando, Normita, Predelito, Dalisay, Danilo, Justin, Ener, Marcelino, Manuel Sr., Milagros, Ruben, Arturo Sr., Marisa, Isabelita, Rosalina, Gloria, Reynaldo, Arsenio, Emerito, at Carlos Miguel. Mitipon anting metong a pamilya, makyabeta mo po, kindalit a pamuklot.
Anting metong a pamilya, makatipon tamo, king lagyon, ing igpa, ang poning anak, ang poning banala Espiritu. Amen. In grasya ng ginutang Yesu Kristo, in lugod ng Diyos, in pamakiyagom ng banala Espiritu, mantabe kaya kayungan. At keka antimorin, Metong a Diyos, atlong persona, o ining Santisima Trinidad. Makanano yung misasalamin kimpieta mo, anting Kristiyano, ing kaya katang kasalpantayanan, king metong a Diyos atlong persona. Makanano tayong babiyayan iti, king aldo-aldo. Wining kaya katang pigunaman ganiting kapag masusyan. Nya batang maging karapat dapat makisulo kindulang ng Ginoo. Si Shantala ring agawatang kasalanan at anyawaran tamo ing lunos at pakalulo ning kaya katamong igpa. Mitmong kapangumbaban nga tamong sumisi. Aminan ko. kin Diyos ama pa makalulo, at kaya kayo kapatad, ing may kasala kumbina, king pamisip, pamangamano, ang pompamanyapat king marok, at king pamagtamad kong gawa, king mayap, asukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayat. Ulinita ipanigapo ko kang nuan, amariyang kapilan man birhen, karing sablang angel ampon banal, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko kin Diyos, aginuta mo. Ing Diyos sa mayo payan totoo pakalulwa na katamo, king pangapatawad daring kasalanan tamo, idala na katangan sana kimbye alananga. Amen.
Manalangin tam. O kakatas-katasan na Diyos, king danom ning binyag, gewa mo kaming anak mo, king bugtong ngay anak mo. Pakiramdaman me, ing kulisak ning espiritu, aatyo busal mi, mamaos ipa keka. Gawan mo kaming mapaminto karing utos ning talapangabos mi, ban maging talapasyag na kami ning kaligtasan, amiyayampang karing sablang tao. King kapamilatan ning ginuming Jesucristo ng anak mo, ang mabibye at magari kambe mo, king kametongan ning banala espiritu, Diyos manggaman king alanangga. Amen. Pamamasang iba't king libro ning Exodo. I Moises minukyatya king bundok ning Sinai, abak ng maranon, agpang king penabili na kaya ning Ginoo. At ing Ginoo migbabaya, king askening metong abiga, ampon i Moises kaya bene karin. I Moises minaw siya king lagyo ning Ginoo. Ing Ginoo linabas siya kanita king arapana, ampon kilait na. Ing Ginoo metong yang mapamakalulo, ampon maganakang Diyos, agad mamimwa, ampon maragul ing kayang lugod, ampon katapatan. I Moises kanita, dinukuyang misan, ang gaking gabon, ampon sinamba. Kay ba't nga nang sinabi, nung karapat dapat ko king arapan mo, O Ginoo, mandatila ka sa kay kami, ipanigapu ko keka, wa, tao lang mga siya sa buntok, dapat patawaran mo kay sana, king kay kaming kapaliwasan, ampon pamikasala, ampon ampunan mo kami, antimong sariling bandi mo. Ingamano ning Ginoo. Salamat kin Diyos. Dalit na pakibat, idalit tayo po. Mipuri ka, Ginoo, Dios daring pipumpunan mi. Mipuri ka at mipaligayan, manggaman kapilan. Mipuriya ing maligayat banal mong lagyo. Mipuri at mipaligayan, kapilan man. Mipuri ka king pakasautaning banal mong kaligayan. Mipaigit ka, mipaligayan king sablang bage, kapilan man.
Mipuri ka king trono mong pagarian. Mipuri ka at mipaigit king sa kapilan paman. Mipuri ka, ikang makatarok, king kalalaman. Ikang makaluklok, karing kerubin. Mipuri ka at mipaligayan, migit king sabla, kapilanman. Mipuri ka king suklob ning banwang matas. Mipaigit ka at mipaligayan, migit king sabla, kapilanman. Ing wakas ning kadwa ng sulat ning Apostol San Pablo king kapulungan karin Korinto. Kapatad, minuan ko sana, magkapilit kayong sumulong king genapan, misaup-saup kayo, misasametong kayo, ampon miutos-utos king kapayapan, ating Diyos ning lugod, ampon kapayapan, manatiliya kaya kayo. Mipapagmanano kayo, king mitmong lugod, ding sablang pinili ning Diyos, pako mustara kayo. Ing grasya ning ginuta mong Hesukristo, ing lugod ning Diyos, at ing pamipakpakasi ning banal na Espiritu, manatiliya kaya kayungan. Ing amano ning Ginoo, Salamat kin Diyos. Parangalantaya po, ing mayap a balita. ligaya king igpa at king anak at king banal na Espiritu, ing Diyos king milabas, king kasalukuyan, at king paintungol.
Ginoo man tabay ake kayungan. at keka antimuren. Pamipasyag king maya pabalita agpangkang San Juan. Ligaya keka, o Ginoo. King panahon na ita, Jesus nga na kang Nicodemo, ing Diyos tutuning kaluguran ing yato, ang gaking binyene ing anak ng bugtong, ban kanita nino maning salpantaya kaya eya mate, nune mikabyeyang alananga. Ampat ing Diyos ene tinubod ing kayang anak ketiking yato, ban parusane ing yato, nune ban ikabos ne. Nino man ing salpantaya king anak, eya mi parusan. Dapat nino man ing salpantaya kaya, mi parusan niya, uling eya sinalpantaya king anak ng bugtong ning Diyos. Ing mayap ng balita ning kakatang kaligtasan. Kapurian keka, o Kristo. Maya pa abak po, kaya kayungan. What if tinod kang loto? Lalawin ko ring loto nandin, naliwaliwala pala. Itang grand loto, 45 million inturan mo. Itang ultra loto, 75 million inturan mo. O tano mong halimbawa, tinod kang loto, 250 million. Oneng, pag pinyabi mo iti kanino man, hanggang metong yan taong kaya kan sibyanan, kuanandang pasibayo yung kaya kantiran. Agyo mo kaya nga panyabyan? Natinod kang 250 million, ikayo po palagyayo, agyo yo? Mga adwan na Domingo'y milalabas, at inakabod din at tangking kumbento. Ay nano po ita nga ako, ay among para kaya kayo la po reni nga na, butana na akong pera. Ne? Ay para no ka rin la po reni, no ka rin talakabit, kempo pisamban nga ako, ali po, kaya kayo la nga na. Ay, o nano po okasyon nga ako, tinod ko pong wedding nga na, balatuye po yan mong nga na. Ay, kaswelo ko naman nga ako. O ita, ngeni po, tina akong bayong pangadi. Sana tumudya pa si bayong wedding ita. O kaya sana po tayayan loto, bang kanita tumudya. Bang kanita, may balatuan niya naman yung pisamban. Potang tinaya ka, tinod kang wedding. Tinod ka. Siyempre, masaya ka. Siyempre, mamalato ka. Dake mo yung saya mo. O itamumang sabyan mo. Kingke kang peka pakamalan. Tinod kong wedding. Maragol ng bagay. Itamumang nga sabi mo. Ing saya, may contain kin sarili mo. Ngarapin, shared joy is a doubled joy. Dodoble yung saya mo, potang nga dadaki mo iti. O ita pa kayang tumod kang 250 million? Agyo mo nga panyabyan. Nung eman imposible, masakit. Uling yung saya, may sarili. Nga ning Ebanghelyo, uli ning mo na nung lugod na ning Diyos king yato, binyening bugtong ng anak. John 3:16, For God so loved the world, He gave His only Son. Metong karempeka, famous passages king Bible. Adwa nga manong importante keni para kanako. Kita nga manong love, ampong, gave. For God so loved the world that He gave His only Son. Love gives. Love shares. If it doesn't give and if it doesn't share, then it is not love.
malyaring midake, malyaring munye, nung lugod ya. Keniya makapalob, ing peka puso na ning kekatang selebrasyon king Aldoyti. King Aldoyti, pagmasosyan tayong solemnidad ning Santissima Trinidad, meto nga Diyos at luya persona. Ingkutang, o ba't kailangan at luya pa persona? Pwede namang tatang, igpa mo, pwede naman anak mo, pwede namang espiritu mo, o't kailangan niya pangatlo persona. Yung pakibat ng San Pablo ay San Juan, uling, lugudya nga na. Because God is love. Makanano yung pakibat ito? O bala mo tugma king pakiking kutang. O batatluya? Kasi lugudya. Ay tindihan tayo yan. Potang balo tayo. Nano yung equation na ning lugod. Love's equation. Nano yung equation na? Kintagalog. Nagmamahal plus pagmamahal plus minamahal. Panayang atlo yan. Nagmamahal, pagmamahal, minamahal. Iya pwede nga lang object ing lugod. It always has to have an object. Kanyapin atlo. Panay atlo. Ngeni, waman na tayo intindihan king level ng pamisip. Nga napin San Agustin, susubukan meng ilikas ing dagat king metong tabo. Imposible. Niya intindihan ng isip ng tao ing lalam na niting misteryo. Pero nga na ning metong theologian, the Trinity can only be experienced. Aranasan niya. Waman niya intindihan ng pamisip, pero araranasan niya king Aldo. Makanano tayong araranasan ing biyena ning Santissima Trinidad king Aldo. Muna, potang bibibiyeka king metong komunidad. Communal life. Communal living. Ewari po ngara, man is a social being, nepo. Alang tao hanggang makanano napakaburing magdilidiliya, no one can truly be isolated. Completely isolated, ali. Andiang retang ermitanyo, they are still connected. King nanuman, king nature, kareng aliwang bage. Nyapin, we are social beings. Nyapin ngeni social media. As neng ka very useful kaya katamo ware. Ating kung mabasan metong article nga na, in social media nga na, it's like a double-edged sword. Pilapit na lareng mikakandayo nga na. Wapi naman, tsuka kaya ni Pilipinas, sakasabi mo yung kamag-anak mo nga tso abroad, melatiing yato. Pikan lapit na lareng makarayo. Oneng nga na, deta namang mikakan lapit keni, dinayo na la, kimbalang metong. Makanano malyayari ita. Bali po, 2 Sundays ago, minuli ko bale. Kabang magbanding kami, rin paunakan ko, poreng kapatid ko, batapansinan ko rin ka na akong paunakan alam, sabi-sabi, makatutok lang ang cellphone da, kanya-kanya lang cellphone, nano-nanong albenda. Tinalakad ko, kinangwa kong paper bag. Nga ko, yung maglalagay ng cellphone niya sa paper bag na to, sa 1 oras, kikita kayong 100. Nga ko, karela, nepo. Sigurado ka, tito, nga na. Oo, nga ko. Kaya biddo rin cellphone da. Sige, kaya nga biddo kaya ang paper bag. Tsaka ako lang nilele. 30 minutes pa. Ito, balam, talangkalang asinan. Balam mo, drug addict lang namang mag-withdrawal syndrome. Alam mo pa yung dato, uling pahintunan do rin karelang. Neng, may sasabi la, magkanta la, may papagkwento. Yun yung may kami itong nung oras. Ayan, kumita na kayo ng tag-100 nga ako. Kukunin nyo na ba yung mga cellphone nyo? Di pa, tito, nga na, mamaya pa, nga ra. Tametong nga na, tito, pwede ba yung aking cellphone? Bukas ko na kukunin, nga na. Sindikato yan naman. Hindi, nga ako, pagkatapos ng banding natin, kunin nyo na mga cellphone nyo, nga ako. Miras lang 2 oras, salalang cellphone, 2 oras ang pangkapit na, hanggang mayari kaming mig-banding. Ta, 2 oras ang pangkapit na, may 1,000 ko. Isip-isipan ko, miras tanak yung makanyan.
miras tanak yung makanyang punto. Nung emo pabayaranan, emula akabandig masalese. Nung emo pabayaranan, edo itabili rin karelang durundungan na cellphone o gadget. Makanyan mo naman yung gagawa na ng social media. Nyano nano mang bagay makapasulong king pamipalalam ning kaya katamong relasyon ng ting komunidad, makayakmaya king biyena ning Santissima Trinidad. Community. Nyapin nga ra, ewari king kimpong South Africa, ating kasebyan, Ubuntu, I am because we are. In komunidad, yang babye mumubog king identity na ning meto nga tao. Meto nga peka maulagan lalawen ka rin, malino karela naning makakayap kareng dakal. Ita pungawsan tamong common good. Malino kareng tao in common good. Naning mas makakayap kareng dakal. Aliwa mo kareng mapilan, aliwa mo king metong. Mas priority in nung nang makakayap kareng dakal. Nung makanyanya yung kaya katang komunidad, sa salamin tayo, ing biyena ning Santissima Trinidad. Naning peka kalaban ning biye komunidad, indifference nga ra. Itangala kang pakyalam. Bubugbugan da ni isiping mong bali, ala ka pang pakyalam. Nakangkanyaman na ulam, yarugo, wala yung pamangan, ala kang pakyalam. O tangala ng mipakyalam king komunidad, ene mabye, ing kapaniwalan king Santissima Trinidad. Ing kadwa, community life. Second, shared life. Biye, adarake. Potang mi biye ka king metong nga komunidad, whether you like it or not, you will have to share your life. Ngarapin, love grows only by sharing it. Susulong niya potang darake me. Nga nang San Agustin, kaya kanong relasyon, dapat alang keka ang pongkako. Dapat nga na atin mo keka tamo, ours. Nganing Domingo, santaya naman pong BEC Sunday ini. In CBCP, dineclare na yung Domingo ngayon ni BEC Sunday, Basic Ecclesial Community. At kaya katamo pong mag-BEC, balo tamo. King pa mag-BEC mo, idake mo yung biye mo. Ikwento mo yung biye mo. Idake mo kareng tawing itang pisinop-sinop mo. Nga naning meto nga talasulat. Human connections are deeply nourished in the field of shared stories. Potang nga dadake mo na yung kekang inkwento na yung kekang biye. Potang nga dadake mo na yung kwento mo kareng aliwa. Darake miya naman yung kekang biye, karela. Makanyan lang maging matatag, malalam, reng relasyon tamo king kekatang komunidad. Waman masakit yung pakiintindihan ng misteryong iti, pero magsalita ya king kekatang karanasan. Iubog at ibayo no sana rin kekatamong komunidad, ning kasalpantayanan tamo, king Santissima Trinidad, kapamilatan ning pamidake tamo, king kekatamong biye. Mea sinop king sarili mo yung kekang saya. Nyakin tutuki po, nung tumod kayong loto, tumod kayong wedding, mo na si sikreto, idake mo na, ingke kaming balato. Amen. Pasyag tayo ingke katang kasalpantayanan, sasalpantaya ko. Kin Diyos, igpanglubos mayupaya, lina lang kimbanwa ang ponyato, at kang Yeso-Kristong anak ng bugtong aginuta mo. Pengagliking upaya ng banal na Espiritu, may bayit kang nuwan a Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlong aldo, sinubliyang mebye, pepaitas ya banwa, makaluklok, wananin Diyos, ikpanglubos mayupaya. Ibat ka rin, magbalik ya naman keti, banmukum karing mabi ang ponme nga mate. Sasalpantaya ko kimbanal ay Espiritu, kimbanal akapulungang Katolika,
kimpami samak dimbanal, kimpanga patawad daring kasalanan, kimpanga sublirang miering mete, at kimbye alanganga. Amen. Anak na katamo, ningig pang at tsubanwa, kapamilatan ning anak ng Yesu Kristo, manalangin tamo king Diyos, igpatamo, kapamilatan ning upaya ning banala Espiritu, nga tamong maos kaya, o Diyos sa igpami, pakiramdaman mo, impanalangin mi, ulitan tayo po. O Diyos ay igpami, pakiramdaman mo inke kaming panalangin. Para king kapamisana ning Santa Iglesia, ing balayaning Diyos, ban parati yasanang sasamban ing Gino, king Espiritu at king katutuan, at maging siwala ng mabilog ayato, king kapanahunan, pamapuri kaya, manalangin taking Gino. O O Diyos sa ay igpami, pakiramdaman mo impanalangin mi. Para karing magdulap king Diyos, king kasalpantayanan, at king pamagalinlangan, ban atag monde at ding maniwala kaya, maging mapakumbabala sanang tanda, painturo kaya, manalangin taking Gino. O Diyos ay igpami, pakiramdaman mo impanalangin mi. Para karing sinugat ning biye, para karing masyas a puso, para karing ebisang mamatawad o maninton kapatawaran, ban mabiyasa laking kamo ning Diyos, maging mabandiking ganaka at pamakidamayan, manalangin taking Gino. O Diyos ay igpami, pakiramdaman mo impanalangin mi. Para kaniting komunidad, ban buklora na katamo ning Espiritu Santo, karing buklod na ning pamikaluguran at pamisan metong, at dingke katang pamamuge kapayapan, king Eucharistia, maging tanda nala naman ning aldoldo tang pamibyebye, manalangin taking Gino. O Diyos ay igpami, pakiramdaman mo impanalangin mi. Tanggapan na sana ning Diyos inke katamong kapasalamatan, iulino sana king kayarihan ng maligaya, ding kapatad tamong mayangon na biye, ipanalangin ta king Gino. O Diyos ay igpami, pakiramdaman mo impanalangin mi. Ngayon po, adwan tamo yung sarilitang kapagnasan. O Diyos sa igpami, pagkatiwala min kay keng sarili kaya ka, kambering kahaligaligan at kapag masabalan mi, sopan mo keng parating magdulap king lupa mo, at may git malalam makirake king biye mo, kapamilatan ng Kristong Ginomi. Amen.
Manalangin kayo kapatad, baning kaya katandaon, matanggap ya arapaning Diyos, sigpang mayapayan toto. Tanggapan niya sa aning Ginoy, tindawon karinggamat mo. King ikapuri, ampon ikaligaya ng lagyuna. King ikasaplala tamo, at ning mabilog ng banal akapulungan. O Diyos sa Ginomi, bendisyonan mo itingayin mi king sakripisyo, ngening mamaos kami king banal mong lagyo, at ing kapamilatana papalyaryan mo kami naman, maging alanganggang daon keka. Tiadwan mi kapamilatan ng Kristong Ginomi. Amen. Ing Ginoman tabe ake kayungan. At keka antimorin, Itasyula ring pusoyo. makatas na la, King Ginoy. Pasalamatan tayong Diyos sa ginutam. Iti karapat dapat ampon matulid. Tunepin karapat dapat ampon matulid, sukat at makakabos, ing purian at pasalamatan da ka kapilan man at nukarin man, o igpa, Diyos sa malugod at maganaka. Ampat kambening bugtong mong anak, at ing banala Espiritu, metong kamong Diyos, metong kamong Gino, metong mo king panga Diyos, dapot at lu king panga persona, king kametongan ning persona, nune metong akadyosan, ulinging pepahayag mo ke kami, dikil king ligaya mo, sa salpantayanan mi naman dikil king anak mo, at dikil mo naman king banala Espiritu, alang pamialiwa. Ban king pamangilalami king tune ang pongalanganggang panga Diyos mo, samban mi ing kasarilinan ning balang persona, ing kametungan king kadyosan, at ing pamipante king kamalan. Iti ding sa blangkoro ring anghel papasyagda, alang tok ng daralitla aldo-aldo, king pamakimetong mong siwala, alang tok ng ngamingang pupuri. Ikapining banaloig pa, ikaing sibol ning sablang kabanalan, ulinita ipanigapumi. Itugtugming espiritu mo, antimo intitipang ambon, kareting ayin mi. Ban pabanala nala at parakya kami, gawa na lang katawan. At daya ning Ginoming Jesucristo. At atandanan mi pa kanitang benging mi pagtaksilan niya, at bayo na kusang lob dinaon ng Biena, kimpamaylasa at kamatayan, kinwana yung tinape, pepasalamata na ka at pinuri, piraso ne at dinwang ne karing disipulo na nga na. Kunan niya iti, ikongan at kanan niya.
Itiyeng kanakong katawan, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay bat ning apunan kinwaning kalis. Pasibayang pe pasalamat keka. Binyaning kalis karing kayan disipulo nga na. Kunan niya iti, ikong at minum ko kaniti. Iti yung kalis ning kanakundaya, indaya ning bayo talang hanggang tipan. Amibubu para kaya kayo't para karing sablang tao, ban kaya tami patawaran laring kasalanan. Daptan nyo iti anting kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan. Inyangin igaganakan mi o mapamakalulong igpa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebya ning anak mo. Daraon mi akekay ting tinapen ng biye at ting kalis ng kaligtasan. Layon mi pong pasalamatan keka, ing pepalyaryan mo kaming matampang talakad arapan mo, pansumuyo keka. Ikamingan sanang misulusulok ing katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ning banala Espiritu. Ganakan me o igpa, ing banala kapulungan mong makalaganap king meto, yato ban mi ganap ya king lugod. Kambe ng Leo, ing kaya kaming Papa, Florentino, ing kaya kaming Obispo, Pasiano, ing kaya kaming Obispo Emerito, ding sablang Obispo, Pari, Diakono, at ding sablang susuyo king banal mong balayan. Ganakan mula naman po, ding kapatad ming matudtud na king kapayapan. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king bielananga, ban kayabe ng Maria, imbirhen induning Diyos, San Jose, imbanal ng esposo, rin sablang apostol at santo at tinupad king malmong kaburyan kay kabaning panahon, pupuryan dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kay kanganak. King kapamilatan ng Kristo kambena at kaya, igpang mayupayan tuto kagum ning banala Espiritu, pupuryan dakat parangalan, manggaman king alanangga. Potang pasulungan tamo ing tatag ing pamidake karing kaya katang komunidad sa salamin tamo ing biyena ning Santissima Trinidad king aldo tam pamibiyabya. Anyawaran tayo ti king panalangin tiro ning ginutang Yesu Kristo kaya katamo.
Ikabos mo kami, King Sablang Marok, o higpa, malugod mo ipagkalubing kapayapan king panahon mi, bahan king kaso panimpakalulo mo, parati kami kabos king kasalanan, at miligtas kin sablang kaligaligan, kabang manenaya kami, king panyatang ng Yesu Kristong kaya kaming talapangabos. Uling keka ing kayarian at ing kayupayan, ampon ing ligaya, manggamang king alanganga. O Diyos, sa igpaming ginuming Yesu Kristo, sinabi ng karing apostol na ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babye ko kaya kayo. Emo sa babalikdan din kaya kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang iglesia at pamayapan may ampon bilugan. Agpangking kaburian mo, ikang mabibiat magari, manggaman king alananga. Amen. Kapayapan ng Ginoo, mantabe parati kaya kayongan. At keka timuran. Dagit tayo king masayang paralan ng kapayapaan ng Kristo, kimbala metong kapayapan kaya kayongan po. Kaya kami ing kapayapaan, pero ing Nyo ing ginutang Yesu Kristo, ulininge mo na nung lugod ning igpa, kaya katamo, binyene king yato. Mapalad tamo itamo nga usanan tanggap king kayang katawan. Ginoo, matampang tanggap keka, dapat yagkas may nga mano mo, kumayap na ako. Tawan at dayang Kristo ay dala na katangan sana kimbye alananga. Amen. Dapat ning espiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayan ng kuking at yuka king kabanal-banalan a sakramento, kaluguran da ka, may git king sablang bage, at pagnasan ko ing tanggapan da ka. Dapat Paulina ningenim penandit, era ka atanggap ki sakramento, umeka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulanda ka, bala mo mawari at tsuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ing sarili ko keka. Emo sana ipaintulot kapilanman, ing mikawani ko keka. Amen.
Manalangin Talakad tam. O Ginoo, Diyos sa igpami, pasik nangan mo kami, kabilugan na pangataw, king kapamilatan ning pamananggap mi kaniting sakramento, at king pamangilalami, king kabanal-banalan, at alang hanggang Trinidad, ating mapipirake ng kametungan. Itiyadwan mi, kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Luklok tapa po sagli. Bayo po rin mapila na kapanyawsan. Burikya mo pong ipresenta kaya kayo. Pabula na yung nilabas. Yung kaya katamong financial report kim piyesta. So, yung kaya katamo pong piyesta kaniting banwa. Yung total income tamo po 784,168.50. So, yan nga po yung linob tamong pera. At yung kakatamo pong total expense, 315,013 pesos. So, mika excess tamo pong 469,155.50. No ka rin tala po ginamit din kakatamo nga sobra. Bayaran tala po din yung big fan. Rene po nga duang fan king side, 360,000 la po din. May bayad na la. Nyay kayo makaluklok yan side, yan ako kakarog. Yan ako mamayad na. Bayaran mi na la para kaya kayo. Ang pong itapong mitaga na 109,000, digdag tayo po kitang project. Kaya katamong project. So itapong 1 million na utang tamo, 900,000 niya mo po. So karen po hanggang sinaw, bemye, donasyon, dakal salamat. Palakpakan tano man po. Kaya katamong kaparokya, ang pong ding at tsuking aliwang badsa sinaw kaya katamo. Kapabalwan po. Kimpong daratang Webes, June 4, 2026, magumpisane po ing novena kang San Antonio de Padua. Keti po kimpisamban ing parokya maganap ing panalangin ning novena balang alas 4 ning gat panapon. Kimbisitas na naman ning San Antonio de Padua kim Barrio Bulaon, maganap ing rosaryo at novena itang 5:30 p.m. ating misa itang 6:30 p.m. Kadwa po, potanggat panapon maganapya ing culmination para king Flores de Mayo. Agkatanla po ring sablaban tumagom at makiyagom. Itapong alas 3:30 ning gat panapon ning asemblida ring Sagala at Maldaka ring covered court ning elementary compound. At itapong alas 4 maganap ing prosesyon king ikarangal ning Numan a Birhen kambeda ring Sagala. At tukiya ing banal a misa itang 5:30 p.m. nung nuka rin maganap ing pamagdawon Bulaklak. Salamat po. Talakad tamo pong yeni at gaptan tayo yung pamidaon Bulaklak yung kaya katamong kaluguran na Indo.
ing ginuman tabay ake kayongan, At kekan timorin. tanggapan nyo ing bendisyon, ning mayupaya at malugod a Diyos, ing igpa, anak, at Espiritu Santo. Amen. Ing kekatang kapag masusyan mi dahon umena kayo king lugod at kapayapaan ng Kristo. Salamat kin Diyos. Gracias Domingo kaya ko nga po.